Amma чыгыя саскы кемраманынан саха фильм кинес тутун сағалабыдың туғынан кепсен тұрабыд. Алексей Романов режиссерда хайыр бөлі ғымыйғар онны мусустарға таттыл ұғын қарбалағар бастакыз тулары бұда. Бүкіндерге бөлі қарбалаққа ұдық көлге онна жүркай қолылыр. Сүймердәһене ахан киняга ухуллар үрүгө тиксибит ара бара састаак олаттар тохтобул кемегер ого теңинен маниктен аралжылар. Оларан сирейдерин юқарынан гримдерин соттан кабихеллере көңүлләммәт. Иннилеригер өссө ухун үле күнә кәтәһәр. Устугайбыт. Бәм ханды бунан чапчикая булуй хана аудым. Ылында мәне харазы хуллан кирен бара. Онны путагайбыз. Кадаятагы музей объектер 1910 сылга дери церковный приходской школа быгытынан үөрэ картыга телелеби жыяга меките үйренечи быгытынан сүрәхтенер күннәрен угулаллар. Меник дилер бу тоголор күнү бу хабе хасту бассадаттан кеяңдыл. Неген оголор хылаяллар хайылар нутан учутал ки бол кеген учутал көрөлөр ха. Анда кайт ону булла билигин бу перерыв перемет даганы беяң туттакапта жергенен. Аны оголорга мек ону мене кепсир кереме. Теме колобур курдук бола хатеген. Сүрүн ролу оннур белер устар белого кытыгыласпыт Алёша Петров карын сайынмар көчүйө нябатым ден оголду коргутар. Оларен бир тылынан элбекка үйренним сайынным ден бейтин оскутунар. Хөтөлә бакыра буны кида оголайды. Антан камаяга. Эшо бай күннәр аспытыры. Наха гласин утмен анра карбалакка жан амагадан хөтөлә. Зато үшөй буллай. Оларга. История кир. Режиссер Алексей Романов кине улахан аңара ухуллан бүппүтүн этер. Маныка оператор Михаил Кардашевская, художник Просковья Павлова бары бир тыынынан утаппыты тугуда умнан туран үлелилерин мактана белетир. Бир санааннан бир тыыннан хыддыктак, бейдер блоктак, онна. Отто, конечно, меккер. Бүйүн колбур оператор буна меккер тибет. Onun kolor addıgar bir iki dubul stajı. Bir dubul rejissör giden kurdu, bir dubul operatör giden kurdu. Açığına kolor montajga taksan gelir. Köyüngü ustu kannetten kineni tangıga tığın uhun oңоруга kiriyaktıra. Ondan köröçü bu sana ayımnını ehir kulun tutarga doğuya körüyaga. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Тата.